Evo ove. Evo najbolje. Za 100 dinara mesi ili to ide? Si probao? Žiro, da. I 5 tona i čak i sve u sistemu i onda... Živjeli. Jefto, Zoran Mihajlović je komšija tamo. Otvarno dunja, nemaš? Vidimo se mali. Teško da posipam, da poslodim za vrijeme. Ovo ste napravili novu kamera i su vidjeli dok to jeste, ali to je potpuno nova tehnologija, drugačiji miris osjećaj, tako da. Evo je ovdje, Amerika, aha, ovdje, napravili ste roze, ne treba samo...
Znači njegova devojka je i oca. Ne, pitam ja. Živjeli. Živjeli. Odakle ste? Kako? Živjeli momci, živjeli na mnoga je, samo neke vina, zdravlja i života. Tako je, Tomako, tako je. Tomislav Dimitrijević. Već je probaš ovo. Tako je to na salonu vina u Paraćinu. 2024. Mađo, brate, 10. Paraćin.